Kasi country jokon nanglai na thang bini koma mani nau selai pathong keba khorang mai jokon khorang bai khorang warung phugo kebono ham khaya sak bai thang strong khai ke je tai bini boy competitors tungai rao emni kologi ma thango abana nong build up khaina lai ma abai belekhe kaham all the best in life. Thank you so much, Asmika, for enjoying and entertaining us with such beautiful number. But you get also ignored in presentation. Hi, do we play them all? Next video biography narration Dinesh Jamachan. And so, the screen on our name Dinesh Jamachan video biography. Edisi hapunga ciri idol khaiban bangai belai ke hambai sangbo sabot khain tongbono je omhai gesang muslim bangai je cini hak ketubale cini hapung itu tuan bangai ani hobi singka singing dancing kete ang volleyball thangge football ro ingke kisa jorama paro ingke ang book reading ro khai ingke music ro sanamata angke high school lo ingke ani 11 12 kormo khaila ha ingke ani college life ingke agartala university tripura wa BBA na woi pass out na hata corporate industry ni sar sekarang black saja ke bon khorang rogno ingke khaisa sam ang belai khana thoja gonno ar sam kha molbrum ni halok ingke ar sam ke omhai o sha pohor sha ani shago lang matong sha tala thukriro chungai tong sha ani shago lang matong sha paro bayano ke hombai je khon tiki phaide hi ingke ni friend circle ro hombai ta aro ang ik phai age pore phaimani boro bano hombai tiki de hi tomong na winner hanke pela tite edisi hafang no ang hambai ron musuge haifana ang scooty te rangna hamjai phaimani ya tripura idol ni platform na hamjai bisang phaiye singing no kari ba ang musamung te ekno belai hamjai Dinesh Jamachan on the stage, please. Joto ya, right?
so Dinesh ni bagi sini jatuh sini bom hai comments tu. Dinesh, ni bakawa mangsa kiri jangan kiri. Nunggu awak hai ke rasa mengkahau ke rasa ikang kang ke. Ni je kiri mana awak kiri nana nangya. Nung manai tawana di. Ambil Dinesh, ang awak di bridal final ang kisah lerka, abang yang guru itu apa jaga kere mana ulas hai mangka kaisa. Kasi ngoro story itu sama no kare, tapi kisah hidden story ani mana peka. Di kormo saya datang puluh, nong agak music video bo background dance ro musakain kena kah. But asai me ya, anu saja kah. Abang no mana last performance ro nu kaje nu kemama samung logan ni ya, samung ni nggak tunggu. Engkau abang tu musafir ko, ni target tamuang kena kah buin kugo, kugo, nu musai no tunggu. Piaba, shooting cut by hai kaje, leader no sapu bo thangai. Ador sabna ni kisah jora gitu ba. Ani ati sirat to hai sai to hunta. Abo je musukman nong tahu tini jora of final perform kai to man nong kah. Mana story nong present kai to tahu. All the best. Dinesh, belai ke kena toka. Neng to finalist. Neng trophy mateng maya teng neng koroksa. Sini pilih hasilnya singer ni sinjai itu naik, baru kasih tini nang guarantee itu. Bela kambai. Bela kambai, bela kang tu kai rasa berkenaan kan Dinesh Jematia. And so, ini romantic solo round ni final contestant. Nong ni puskan tubuh jomo, Clothes Mighty Rian. Ya, boleh sesekan sembunyi video. Biography na sing nine later, bani abalo bani na samuno sing kang later. चलो जी अनबस करो Jika kisah tentang jatuh sang play tunai, jatuh nukuno kakak mendapat angke baru di sini season ini jika idol season 2 kami bisa 1 play tangkan tak lain gitu. Waktu ini saya bu, ajar participate. Hai Jatana, ani mumplong smaidiria, andasa Kanchanpurna Tripura, Kakonthai Parani, inke andabok Rajarshi College of Poritongo, first semester BSc Botany Khaitongo, inke ang Tripura Idol top finalist. Ani hobbies inke singing, dancing. Hembagi nam tahu sabai betongo, kan desana ni ang onek cara ko, inke dancing inke ang cerai kru singing kaya sedang ang dance kayo. Support hingga ni ama mampu tujuan nak kayu, cerai pun sini ani bong ni baru kini ni support mai kan asal jual dia busuk kan mana kamu, angkau baru resam mai orang ni singgo hingga bayi pas hari yang ni jaza bu, bini kasih kan ani fabric hingga belai musangza kemana, amu kisah nak orang ini kenalan. Bekal kasih cengeng bila kemu cengja, jini ohalo lekobui belai nai tongja, jadu nini kurio, dona ni mujungo, nini ham jangangai, dona ni mujungo. Ang Hindi singer, Hindi Bollywood ni singer ni चालक में निकले मैं श्री अगोशल इजाज़त नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई Titi di pamno beli na hamai mai faro mute hai platform je bro mute hai platform trip rider athai ka hamro no mane chini yor ni bagai khaima bagai nge amte khaije jente samchi tele no bezum bunu phulugi mangala khamu awan kita serendan hine paina mani ang music na sa kita go ang dengya pana ang kita kasya langha ani sengrang keringe kita paina ya pana ani babu je bomansa ano second hand
gentlemen, let's welcome Looks Mighty Riang on the stage, please.
awesome, beautiful song. Belai ke khana to khair sa khana sin judges sone khukti ke kisak nai lene bom hai comments rock. Long swaiti belai ke deng asake khana to ka mane bukhao rigjakha asake khana to ka. Nini tinang belai kejeng tebo kujugo kadi tai neng gitar rok bai sirungni tongmani harmonium rok bai sirungdi tai bo try khaidi. Nini khorang belai ke kujugo kasajak belai ke ning high scale bor sabi mano belai ke kekruk ning recapdi nini tinang belai ke tamhnai pohor hambai. Long swaiti. Tini asake feelings bersabka. Resamungo se feelings lang mani. Abo 100 to 100% ng feelings ti bersabka. Nini jibo college variation vibration jebebe seng khanawi manka. Sengmo aso resap na kicini buku kumo di bersabun. Abo ni resapun seng recording sikhnau. Piaba tini tabo live jebebe resabka. Abo tei tam sanai outstanding hinu sanai bele khambai tei bo kham kar sabdi all the best. Long smarty. Nini resamung khanagai ang belai ke ini khatong tongzaka. Resamung suinai resamung surti sanai ni. Bono nungkini belai ke makhang sumre rekha. Resap nai to surti se resap no. Surti sanai ka sini orun sini jasa tongo orun. Bini imang no nungmuk thangkai ro kini. Asa kam ke resap. Jang puila mana dibini buku aja khana mani. Boni slaifono nini tini khorang no sung khana thokjako ka. Mana dibini no khana thogya gini samani ko gya. Mani nini khana thokka. Neng dosa kancun pura asuk kona ni ba bahai ke asuk khorang kutikhi asai peka. Hambai. Table hambai. Bele ke hambai sini expert judges oni khukti gai sing comments naga bele ke hambai plus mighty dwiang. Hari ke ta khute book song solo romantic solo round ni abono pai thaknai yaba tabo sing samung bekak thanglai nor biskang tubi tongo naitok jora ni bodol borok singo musai phungai tilana nokhani tola. And so tabuk borok musaran sigan ang kitisa sini khomolong ni audience na kita krana mutu norogane anak khai dong nable ready dandoro. Are you ready? And so, panising nuna, naitok jorani bodol group runo, body musamuni bai. Tahu so, tayo tongko sini buskango next round.